e tutto. E poi lo può demare. Así sono un cavalotto gemei sul sito di Gemaglia alla Verrerie, che è un petit peu loin qui. Sono su una parcella del département. Et c'est qui a les démonstrations de Gemaglia. Je explique le Gemaglia, mais chacun a son rôle. Il y a le Bernard explique l'outillage. A partir de 15 eurei comencen per purgar, après cramponar, dura à peu près 2 mesi et demi, et de 8 avril e bé comencen a gemar, a picar. Il y a grezza qui. Qui passen tous les 6 jours, 6-7 jours, et puis au bout d'un mes, c'est-à-dire quand ils sont passés 5 ans, parlem la gema. Per Gilbert Bouygues, si va ut a Mallars, a l'un mesuau, l'anada del congleit pagat, falia partagliare da blu mestre. Tutta la ricolta, lo blat d'Espanya, tot. Lo blat la remeuen a la man, lo bateuen a la man per recuperar la palla, perché era lo segle, dell'Irlanda era lo segle, e la palla si vendeva fort bien. Los tois io pa granulat come dana, los no riuen, se passa a dare corrennès, los roles en sortint de l'escola, arremeuen hortics a capsius, dins una grande saca, e porteuen a co a la maison a 4 quilòmetres. Tots els dijous, tenen la període on els tois eren petits, abans de minyeuen gran, fazeuen a co. Lo tallugueuen menut i meteuen bren, un cop molut sortir la haria, i el bren, pa bren passiure, e poi me l'angeven a co e el petit toi avevan da pa co. Comincia ja a stagliare qui lo paper, se paren que les anadera a co, 65, ma è possibile. 27 anys ho déjà aquí, que era basut en 1878. Avec Conestine a Capsiu lo vedeven sovint, perquè anaven a l'escola on lo migjón minyeven xeset. Donc lo vedeven, tot junt. Ell ha eu la chance tot junt de bon can, e puis a la pin, los cans se casa paquen de cor, se dressen vista e han vist comprar la rusa, tot junt de bon cans. E bé, caseuen en equipa, mais a l'època hi havia la pins a Baulac, aquí en face de la virada de Vernós, al mes de mai, juny, aquí, sur la Gauxa, era una ferma, a l'època podeu comptar 150-200 lapins. Ara ja va més res enlloc. E caseuen aquí dins aquest cuny. E ara, m'amusi a Gemaglia. Com passen per l'ofici de turisme, nos envien los vacanciers, són gent que coneixen pas, o també los ocuny així, per dir, oh oui, me coneixia, papa, o el paper que hei, me coneixen a res, com jo, sabeuen gemar, arremar la gema, picar i puis tot.